Pozdrav svima, dobrodošli u jedan klip i danas ću vam pokazati kako da usporedite video u Sony Vegasu. Prva stvar koja vam je potrebna jeste Sony Vegas, znači skinite ako nemate. Ja koristim Sony Vegas Pro 11 i sljedeća stvar koja vam je potrebna jeste znači neki telefon ili bilo koji uređaj koji snima u barem 30 frame po sekundi. To znači da on dok snima, znači u jednoj sekundi napravi 30 fotografija. Evo ja imam jedan snimak. Znači moj telefon ima slab kvalitet snimka i snima u nekih 30 frame po sekundi. Onda pre svega znači kliknete na ovo što piše Properties i tu sad koristite rezoluciju vašeg snimka. Znači da ne biste razvukli mnogo snimak jer poslije ćete da pokvarite mnogo kvalitet. Znači imamo 800 puta 480, to je inače rezolucija mog klipa i znači koristite da vam sve bude kao što je meni. Zatim idemo audio, znači isto to podesite, idemo OK i sad znači ubacimo taj klip. Evo ga tu. Znači pustit ćemo prvo kako izgleda taj snimak, pošto ne mogu da pustim u ovom programu jer je secka. Što sam snimio kod svog druga, još odavno. Evo kako izgleda snimak, znači vidi se da sam baš brzo skočio. Sljedeće što je potrebno dobiti jeste da pritisnete Ctrl na tastaturi i kad pritisnete Ctrl ispod ove strelice će se pojaviti neka talasasta linija. I samo znači povucite desnu stranu i vidite gdje je maksimum, znači ovdje je maksimum, znači toliko nećemo da radimo i sad ćemo ga pred ovdje, da ne bi seckao klip. I sad ćemo da renderiramo snimak pa ću da pustim posle kako izgleda. I evo render je završen, znači idemo vidjeti kako izgleda snimak. Prvo gdje se nalazi, znači idemo tu i evo klip. Znači samo ćemo veličati. Eto znači klip ispao super i eto što bi bilo to, hvala što ste gledali klip, ne zaboravite da lajkujete, šerujete, komentarišite video i da subscribe-ujete na moj kanal. Vidimo u sljedećem klipu i to je to.